आफ्टर 16 तारीख के बाद हम लोग सब मिलेगा फिर पिकनिक में जाएगा सब दो बस हायर करेगा अच्छा से जाएगा पिकनिक में डुम्बुर में जाएगा पिकनिक asung tini ani mong pila sang sawana ani mong bai thang debrama angke ang sal kolongma degei ATISA ni general secretary ni samkhlai tongo te ani logio sokpai ka vice president AGS angke treasurer omai ke sokpai ka tai sini CC member angka tai division ni kwbang workers ATISA ni workers rok sokpai ka sung tini totally oro sung sokpai ka around 40 to 45 jana mahai last year sok wanya rasang calculation nai malaya bag exact figure ri malaya but confirm 40 above om hai sung sok pai kya angkai te kaisa thasing je question thema hai sung tangai bubagrano tini o jarawo last tini no tamne 13 o midnight om hai o horo jara sung tini phaimani ingke kaisa no ansung mo je separate statehood je bubagrani demand ba je Tripuraland ba greater Tripuraland same abo kono different krai ka haipano Bubagrani thanio sungno horka bo je o je demand no fulfill khaimanai bono khlaiman sinai IPFT ni kwbang ma tongo sungno goi phaikya boroni thanio sin expectation krai kya totally hopeless thangka abagai sung wansoka Bubagrano sungno o solution sini je musungmani je demand no abono bo fulfill khainai ni sung wansugo te abagai ni sung tini oro sung phailai kya emne sini total sung oro tini phaimani ingke 40 jana haipano sini voter hangka sung 215 oma hai sini voter tongo obaita ka nukhung nengai tabuk sing to jotna young sini nukhung parents tongo father mother oma hai kana sung praina nukhung 3 jana ka romkhana sung above tongo oma haita